everyone! Annyeong! We're going to react on BTS Live Trilogy Episode 3, The Wings Tour trailer. Annyeong! Kaja! Si Jack? Sel! Then, Si isbug-isbug gamay. Jack. Suga? Jungkook? Si Jisoo. Ay, fire! Trailer lang ba yan, May? Pinakabongga naman. So, Sana? Trailer. BTS. Oh. Jim. Kunin na ko. Wow! Wow! Oh! Igat, ligi siya. Gwapo yun. Yung background. Background na yun na-appreciate. Oh. Bayot mo. Sabo ka sa bayot, oy. Nga, nagka-wings. Si V, ligi ang may wings, besh. Bakla talaga sila, Liz. Ah. mo, wala di pa kita. Katuning lupad. Ha? Sirap mo na. Ay, gana? Kikisa ng kamot. Lagi ko yung tago. Ay, nagtago. My God, V! Nangyari sa'yo, V. Para sarap mo, no? Jimmy. How'd get siya mo project? Si Jimmy na. Thank you. Thank you. Feeling proud. Wow. Weird lagi kailangan mo ron. Kalita na? Trailer sa ilahang tour. Kuan lang. Bakit alam mo na mo sila? Oh my God. Hindi na Philippines? Wala pa. Tour pa lang. Wala pa na sila nagkuha ng schedule. Pero magbuhat sila. We're so excited about it. We've been to BTS Epilogue last year. Hope. This year. Ay, this year. This year! Oh my God. Last July. We hope to see them next Again. year again.